Menteri Rangba Khajna Konrad ke sangma hakar pui terik ukelalingkot arjapsan. Ula IT ya ka sanction order ka ba Saupo Klur ka badai ka Bhah Khajna na Dewïong ya ka Jhadc Hills Autonomous District Council. Ya kani ka sanction order Menteri Rangba ula IT ha Chief Executive Member jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council Bhah Thombor Siwat ha ka jinglai yu kajan ha ka sin ka baningkong ka jong ha ka ophes trekam jong kani ka council ka badan harilom jantia. Ha kani kasi lai sanran lang daki arungot kisimbut Menteri Rangba bakan thop yuba prastun tensong uba singaw balang dhar ki Menteri Sorkar bakan thop yuba komingwan umbon eti mondal MLA ka jowai uba wailat Miki Shala nalor kitkot jongka Executive Committee ka Council. Nakaliang uba Thombor Siwan ulapan pau ka jingsongo yu Menteri Rangba ubala simkhya ban pelat ya kani ka Bhah Khajna na kabenta baka council bakan yosiuno ya ketulap jong kinong tray kabala kenjo syaka khat ar benai